Intambara ikomeje guca ibintu hagati y'umutwe witwaje intwaro M23 ndetse n'ingabo za leta ya Congo FARDC. Iki gitondo rero yari amarira n'ukuzimu kuri M23. Iki gitondo cya tariki 30 z'ukwezi kwa 12 mu 2024 nibwo ingabo za M23 zije zibasirwa n'ingabo za leta ya Congo FARDC ifatanyije n'abacancuro bo muri Romania, aho baje kuba barasa M23 ibisasu bigiye bitandukanye byo mu bwoko butandukanye, aho barashe ibisasu ahantu M23 yari iyoboye. Bityo rero kuri ubu ngubu ibi ngibi bikaba biri kugenda bikafekita ku mujyi wa Goma ahegeranye n'u Rwanda. Iyi nkuru yose rero tugiye kuba twayirambura njye ubabwira ibi ngibi kuri mikoro, banyita The Brown. Nishimiye kuba turi kumwe, abantu dusanzwe turi kumwe cyangwa se abantu dusanzwe turi kubana, ndavuga abasubscribers banje, abamembers b'iyi YouTube. Mbasabye kuba mwakwicara mugashyira agatebe hasi nkabahereza imva n'imvano y'iyi nkuru, nkabasobanurira ukuntu bimeze. Ikindi rero, nimba uri mushano kuri cyane, ndagira ngo umanze ukande subscribe, ubundi uhawe ikaze ahangaha mw'uyu muryango, aho tuguhereza inkuru zicukumbuye, maze kuko nawe ukamenya aho igeze, kuko icya mbere makuru. Iyi nkuru rero twaje kuba twayikura mu binyamakuru bigiye bitandukanye bitangaza inkuru za nyazo, aho twagiye tugahamagara n'umunyamakuru wacyo uba kuri tele akatubwira uko bimeze. Twagerageje no kuvugisha bamwe mu baturage twaba tuziranye muri Congo, batubwira ko muri Congo ahantu M23 yariyoboye ngo ikiri kuhagaragara gusa ari umuriro, aho M23 yaje kuraswa ibisasu bikomeye bya rutura, bityo M23 ikaba yatangiye gusubira inyuma kubera ko ibi bisasu byangirizaga byinshi. Ngo FARDC yakomeje yegera M23, bityo ibasha gufata bimwe mu bikoresho bya M23 birimo nk'intwaro zayo ndetse n'imodoka zifashishwa mu ntambara. M23 yakomeje ivuga ko ibi bintu leta ya Congo irimo gukora atari byo, ahubwo ko yakoresha intwaro zoroheje, ngo kuko M23 iravuganira abaturage bari batuye mu bice byayo, kuko ngo bari gupfa ari benshi kubera ibi bitwaro biri gukoreshwa n'ingabo za Congo. M23 nayo rero yavuze ko ibintu ari ibicika, ko nayo iri gutegura igitero simusiga igiye kuzagaba ingabo za Congo. Iyi ngabo za Congo zashatse umusada w'abaromani, aho ziri kugenda zigafatanya n'abacancuro b'abaromani bakagenda bakibasira M23. Iyi ntambara ya M23 ikomeje guca ibintu hariya muri Congo. Bimaze kugaragara ko hari umwe mu ngabo za M23 mu bayobozi b'uyu mutwe haba hari uwasize ubuzima, nubwo hataratangazwa amazina y'uwaba yasize ubuzima mu iyi ntambara. Uyu munsi rero M23 yaje kuba yamburwa 1/2 cy'agake yari yarafashe hariya muri Congo. Ibi byose byagiye biherekezwa n'uko M23 yangiwe ko bakora ibiganiro. Perezida wa Congo Tshisekedi Tshilombo yavuze ko atagirana ibiganiro na M23, bityo kazakora uko ashoboye kugira ngo M23 ive aho yafashe ku mbaraga by force. M23 nayo yavuze ko mu gihe cyose perezida wa Congo atemeye ko haba ibiganiro, izirwanaho kuva bagitangira kugeza birangiye. Kandi M23 uko ishaka ibiganiro, niko perezida wa Congo agenda ashaka umusada ahantu hagiye hatandukanye.
uyu munsi rero byari ibyo ngibyo. M23 iri mu marira kubera ahantu bayambuye. Mwakoze kubana nanjye, nitwa The Brown, tuzongere dusubire.